Isaiah 52 verse 7. Isaiah 52 verse number 7. Kung nana, say amen? Amen. English na, sa ikaduha. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. Bisaya. Pagkatahom nga sa kabukiran sa mga tiil niya nga nagadala sa maayong mga balita. Nga nagamantala, unsay nagamantala? Balita gyapon, di ba? Pareho man gud, mantala, balita, pareho man. Nga nagamantala sa kalinaw. Nga nagadala og maayong mga balita sa maayo. Nga nagamantala sa kaluwasan, nga nagiingon nga to sa Zion ang imong Diyos nagahari. So my message this morning is the gospel according to Isaiah. Ang mayong balita sumalat ni Isaiah. Normally kita maghuno-huno the gospel according to Matthew, the gospel according to Mark, the gospel according to Luke or John. Karon kita maglantaw sa gospel sumalat ni Isaiah. Ang mayong balita sumalat ni Isaiah. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa pagwali karong buntag. Father, thank you for your goodness to us. Thank you for visitors and returning visitors and unexpected visitors. Thank you, Lord, for blessing us this morning. Now, God, would you please meet with us in a special way? Lord, I pray be with those who are not here this morning but should be. I pray, Lord, you'd help them with whatever's hindering them. But God, right now, would you help us, Lord, as we focus on your word for a few minutes? Lord, it's hot. But we're used to that. It's May, and we expect that. But God, would you help us to just focus for a few minutes this morning? God, would you help me make the truth clear in English as well as Visayan? Would you help my mind to be clear as I jump back and forth? God, would you please, Lord, make the truth clear this morning. Fill me with your spirit. Guide me, empower me. Help me, Lord, to help people today. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Kabalo ba ka nga ang mayong balita sa kaluwasan, giwali gayud sa Old Testament? Did you know the gospel was preached in the Old Testament? Ang Biblia nagyang mga propeta sa Old Testament nagwali sa mayong balita sa kaluwasan. Kinahanglan ko magpassport sa among mga membro karon. Paminaw na. I want you to understand something about the doctrine that we believe and teach in Baptist churches. What we believe and teach is not just taught in a few verses in the New Testament. The whole Bible teaches what we believe. Ang tibok Biblia nagsuporta sa atong gituhan o giwalihan, especially kabahin sa kaluwasan, especially in the area of salvation. I used to say this a lot and I've kind of gotten out of the habit. Let's see if you remember this expression. The whole Bible is about whom? Jesus. Ang tibok Biblia kabahin ni kinsa? The Old Testament nagtudlo padulong ni Kristo, and the New Testament points back to Christ. Ang tibok Biblia kabahin ni Jesus Kristo ug ang plano sa Dios para sa atong kaluwasan pinaagi niya. The whole Bible is about the gospel and God's plan for our salvation. Dili pipilat lang mga verses gamito na to. No. The whole Bible supports the doctrine we teach and preach at this church. Kanang ko maglantaw ta karon sa Isaiah 52 and 53. The whole Bible teaches the gospel, but in the Old Testament, Isaiah 52 and 53 is one of the clearest explanations, pinakaklaro nga pagpasabot sa mayong balita sa tibok Old Testament. Look with me if you would, Isaiah 52 verse 7. And let's see what we can learn this morning. We're going to kind of walk through it. We're not going to read every verse, but we're going to look at many verses. Isaiah 52 verse 7. Only recently did I connect these verses with Isaiah 53. Isaiah 52 verse 7. Kung nana say amen? Amen? Good, here we go. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth what? Good tidings. Sa Bisaya, mayong balita or mayong balita. Now, does that sound familiar to you? Unsang Visayan pulong para sa gospel, mayong balita. They translate the word gospel literally in the Visayan Bible as good
news. Mayong balita. Ang pulong gospel means good news. And here we have a reference to good news. O padayon ta, that bringeth good tidings. And what is the tidings about? That publisheth peace. Publisheth peace. That bringeth good tidings of good, that publisheth salvation. Bisaya, nagamantala sa kalinaw. Nagamantala sa kaluwasan. So, diri sa Isaiah 52 verse 7, makita na to nga na ay mayong balita para sa mga tao. There's good news for man, and it's mentioned here. And what is the good news about? Two things it mentions. Peace and salvation. Kalinaw ug kaluwasan. Now, what do those two things have in common? Unsa pareho o unsa mag-connector kanilang duha? Kalinaw ug kaluwasan. Turn with me to Romans chapter 5 verse 1. Something you need to understand. Ang New Testament magpaklaro sa tanan nga naa sa Old Testament. The New Testament always clarifies what we learn and see in the Old Testament. So mulantaw ta magkumpara ta sa New Testament ngadto sa Old Testament. Turn with me to Romans chapter 5 and verse number 1. Romans chapter 5, some unsay connection, kalinaw o kaluwasan. Romans chapter 5 verse 1. Kung nasa amen? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo, kita adunay kalinaw uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesus Kristo. Did you know? Sa wala pa ka naluwas, kaaway manggod ka sa Ginoo. Did you know before you were saved, you were the enemy of God? Daghang tao wala nagatoniana. But the Bible teaches very clearly, samtang ang tao wala pa naluwas, wala pa siyang anak sa Diyos, wala pa pasaylo ang iyang mga sala, kaaway gyud siya sa Ginoo, nagabaliwala siya sa pulong sa Diyos, nagsulay siya magsunod-sunod sa iyang kaugalingong dalan. He is not God's friend, he is God's enemy. And the Bible says we can have peace with God. Makakuha tao kalinaw uban sa Diyos. Turn to Colossians chapter 1 verse 21. We'll see this here. Sa wala pa ang tao naluwas, paminaw na ko karong buntag. Kung wala pa ka naluwas karong buntag, if you are not saved today, the Bible says you are still an enemy of God. Kontra ka sa Ginoo, kaaway ka sa Ginoo. Wala ka nagalagad niya, wala ka nagsunod niya, ikaw ang kaaway niya. Colossians 1:21. Kung nasa amen? Wala pa man, I'll give you another second. Colossians 1 verse 21. Kung nasa amen? Here we go. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He, that's Jesus, reconciled. Bisaya, og kamo nga kaniadtong mga nahimulag og mga kaaway diha sa inyong hunahuna pinaagi sa daotang mga buha apan karon siya, si Jesus Kristo, siya mipasig uli na. So wala pa ta naluwas, kita ang mga kontra, mga kaaway sa Ginoo, pero si Kristo, the word used here is reconcile, nagpasig uli. Lalong gyud ang pasig uli, di ba? Ang idea pasig uli, kung naidua ka kaaway. Okay, let's see here. Kinsa mga kaaway dire. Jomar dali sa dakong kaaway dire sa little boy kaaway ka po dali sa hurry. Okay. So, kung si little boy og si Jomar makiglalis gayud, magsumbagay and big fight og sa karon sila nahibulag na hawat na hay nasuko sila. Can you look mad? Turn around, look at magmukot na. There we go. Kani masukot na oh wow God Lord. Now watch me now. Reconcile means kinang pasabot sa reconcile, pasig uli sa Bisaya. Kinang pasabot sa reconcile. Ako mo doon ni Jomar na giyon. Kinahanglan ta mo story ni little boy. Ang story ko ni little boy. Kinahanglan ta mo story. Come on, kuyog na. Alisa. Story ta. Shake hands. Shake hands. Ayaw magsumbag. Okay? Hug na. Ayaw. Joke lang. Alright. Kanang pasabot sa, that's a silly illustration, but that is the meaning of reconcile.
kanang pasabot sa pasig-uli. Sa una, kita ang kaaway sa Dios. Layo gyud ta gikan kaniya og si Kristo nahimo sa among nahimong ang atong tigpataliwala. He became our mediator tungat sa Dios nga amahan o sa mga magsasala, and He brought us back together. Kung naluwas na ta, nanay kalinaw sa atong relasyon kung maluwas na ta. Sabtan ba ninyo, that peace that we have with God, dili na kaaway, you now have peace with God if you're saved this morning. Kung wala pa ka naluwas karon, paminaw na ko, Jesus is willing to save you today and you can have peace with God. Si Jesus, karon mo luwas ni mo karon og makakuha, makabaton na ka sa kalina uban sa Ginoo. Dili na kaaway, dili na kontra. Higala na. Anak sa Diyos. And that's exactly, are you still in Colossians? Not pa kamo sa Colossians. We just read sa verse 21, sa una, kaaway ta, look at verse 20. We see the word peace again. And having made peace through the blood of His cross. By Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Bisaya, I'm only going to read the first line. Ug sa nakahimo na og kalinaw pinaagi sa dugo sa iyang cross. Having made peace. Kinsang naghimo sa kalinaw, taliwala kanato ang Ginoo, si Jesus Kristo lang. You can't make peace on your own. Pinaagi sa imong kaugalingon, buhat dili ka makadu sa Ginoo. You can't come to God on your own. Pero kung si Kristo, kung ikaw mo do sa Diyos, pinaagi ni Kristo. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Apan pinaagi kanako, naius kadalan lang ngato sa Diyos ngamahan, si Jesus Kristo lamang. Only Christ. And you cannot make peace on your own. But Jesus made peace. How? Unsa or giunsa pinaagi sa dugo sa iyang cross. Kipaaga sa iyang dugo diha sa cross o kana nga dugo gidawa sa Dios nga amahan para sa paglimpyo sa tanan akong mga sala aron mapasaylo na ta. Mapasayloan ta. Sa iyo pang grammar sabtan ninyo. Where are we here? What is the gospel? Unsa ang gospel? It's the good news of salvation. Sinners can have peace with God. Ang mga magsasala makabaton og kalinaw uban sa Diyos. So number one, Ma'am Ruth, let's write that on the board. So we're looking at the gospel according to Isaiah. Number one, there is good news of salvation. Man can have peace with God. Ang tao, ang mga magsasala, magabaton sa kalinaw uban sa Diyos. Now jump down with me if you would to verse 10. Tanaw ang verse 10. I love verse 10. Nagastori gyapon kabayin sa salvation. The Lord hath made bare His holy arm. Unsay pasbod niya na? The Lord hath made bare His holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Ang Ginoo mipakita sa iyang balaang buktong diha sa mga mata sa tanang kanasuran. O ang tanan mga tumoy sa yuta makakita sa kaluwasan sa atong Diyos. What does that mean? The Lord hath made bare. The literal translation of bare is hubo. Hubo. Pero sila nag-translate mi pakita. So it's saying God has shown His arm. Say, what does that mean? Mo pakita sa imong bukton? Unsa man? I can explain it in one sentence. You ready? English ang sentence, but I think you'll understand. Watch me now. Men at the gym. Something yung gym? Something yung gym, mag-workout, mag-exercise, di ba? Mag-lift sa weights, di ba? Men at the gym never wear long sleeves. Tinood ba? Kumuagi ka sa gym. Kung ang lalaki nagsuot sa shirt, nice sleeves, wala. Tank top lang. Tinood ba? Ako nakita us ka lalaki dito sa gym, doon sa akong balay, ako muagi sa balay, siya mo gawas, kikan sa gym. Ang iyang shirt,
nga naman magsuot. Why do you even wear a shirt? It comes almost down to his belly button. What's ang belly button, Messiah? Pusol? Pusod. Pusil. Pusod. Okay? I mean, ang yung shirt, kani, tank top lang, mubot diri. Walay sleeves. Why do men at the gym not wear sleeves? Magpasika sila sa ilang muscles. Sama sa imong pastor, karong buntag. Tanawa ang mga muscles. Pero natago. Wako kabaluwas. I'm still looking, but I'm sure I have muscles somewhere. My dad used to call me muscle head. Does that mean break kaayo ko? The Lord hath made bare his holy arms. You know what that is? Kanang expression. We would say in English, it's a metaphor. It means he's showing off his power. Magpasikat, mopakita siya sa gahom. God says, I'm going to show you my power. Ako mopakita kanimo sa akong gahom, sa akong kusog. Let me stay with my notes this morning. I've lost where I am. So unsa makita na to? First, naay balita, naay mayong balita kabahin sa kaluwasan. Ang tao makabatong unsa man. Man can have what? Peace with who? Ang tao makakuha og kalina uban sa Diyos. And then we get to verse 10, and God says, I want to show you, or I am showing you my power. Unsang connection? Because priyo man. Unsang isulti today. The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Unsang connection? What is the connection between God's power and our salvation? Unsang connection? Unsang nag-connector sa gahom sa Diyos ug kaluwasan? Simple kayo. It's really, really simple. Only God has the power to save us. Ang Diyos lang na gahom nga muluwas kanato ug siya magpakita sa iyang gahom pinaagi sa mayong balita. He makes his power seen, he makes it manifest, he shows his power through the gospel. Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16. I told you, na daghang verses karong buntag magdalita aron dali madugay gyud. Let's keep looking. Romans 1:16. Romans chapter 1 verse 16. Nalipay gyud ko na electric fan karon. Wow, patay gyud kung wala electric fan. Romans chapter 1 verse 16. Kung nana say amen? Amen. So we're talking about the good news of salvation. And then God says he shows his power for salvation through the good news. Let's see it. We find that in Romans 1. Kung nana say amen. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it, the gospel, is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Kay wala ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Kay kini mao ang gahom sa Diyos ngadto sa kaluwasan sa matag-usa nga nagatuo, una ngadto sa mga Hudeo ug usab ngadto sa mga Griego. Paminaw nako, the gospel is not about man's power, it's about God's power. Ang mayong balita dali kabahin sa gahom sa tao, kabahin man sa gahom sa atong Diyos. Siyang nagahom nga makaluwas sa tao, dali ang tao. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Daghang tao mo sulti, ikaw ra isa makaluwas sa imong kaugalingon. You're the only one who can save yourself. That's not true. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Wala kay gahom. Ang mayong balita sa kaluwasan kabahin sa gahom sa Diyos, dili kabahin sa gahom sa tao. Let me say to you today, if I have to save myself, that's not good news. Kung kinahanglan ko muluwas sa akong kaugalingon, dili mayong balita kana kay maluyahon gyud ko. Turn with me to Romans chapter 5 verse 6. Romans chapter 5 verse 6. I'm going to drink a lot of water this morning. Romans chapter 5 verse 6. Kung nana say amen? Put that right there. For when we were yet without strength, Christ died for the ungodly.
Kaysa diha nga kita wala pa'y kusog sa tukma nga panahon, si Kristo namatay alang sa mga dili Diyos nun. When did Christ die for us? When we were yet without strength. Sa diha kita wala pa'y gahom gihapon. Kita walay gahom. Kita walay kusog nga makaluwas sa atong kaugalingon. So God said, tell you what, I'll save you by my power. Ako mo luwas nimo pinaagi sa akong gahom, dili pinaagi sa imong gahom. The gospel is not the power of man unto salvation. It is the power of God unto salvation. Ang mayong balita dili ang gahom sa tao ngadto sa kaluwasan. Ang mayong balita mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. So number 1, there's good news of salvation. Number 2, Ma'am Ruth, this salvation depends on God's power, not ours. Kini nga kaluwasan depende sa gahom sa Diyos, dili sa gahom sa tao. Kung tao nagatuo, ako makaluwas akong kaugalingon. If I try hard enough, I can save myself. Naidakong problema. Wala siya nagasalig sa gahom sa Diyos, nagasalig siya sa iyang kaugalingong gahom. And the Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tuon ni Ginoong Jesus Kristo, ikaw maluwas. Basta lang ang tao nagasalig sa iyang kaugalingong gahom, sa iyang kaugalingong mayong buhat, sa iyang kaugalingong religion, aron maluwas siya. Basta lang hangtod nga siya nagasalig sa iyang kaugalingon. Wala pa siya naluwas. We are saved by God's power, not our own. Pero, if God saves us by His power, how does He decide whom to save? Kung Diyos mo luwas ka nato pinagi sa iyang gahom, unsaon niya pag-decision kung kinsa iyang luwason? Are we still in Romans chapter 1 verse 16? Tanawa. Romans chapter 1 verse 16. If God is the one who saves, how does He decide whom to save? Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that what? Everyone that what? To the Jew first and also to the Greek. Kay wala ko ikaulaw ang mayong balita ni Kristo. Kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Ang gahom sa mayong balita way pulos para sa tao nga dili mo tuo. Did you hear what I just said? The power of the gospel to salvation is worthless for those who choose not to believe. Para kanila nga dili mo tuo, mag-decision nga mo tuo, dili sila maluwas pinaagi sa iyang gahom. God is the one who saves us. Siyang naigahom, kita wala, o kinsa ang luwason niya, matag usa nga nagatuo. Who does God save? Everyone that believeth. Everyone. Write that down for me, Mom Ruth, underneath there. This salvation depends on God's power, but who does He save? Everyone that believeth. Believes what? The good news of salvation. And we're going to get there. What is the good news? Of course, nakasabot ta si Kristo namatay. We'll get there in a few minutes. Stay with me this morning. Nawala ko. Don't stay with me. Let me find where I am. Look back with me if you would. Isaiah 52. Balik na ta sa Isaiah 52. Tanawang verse 10. Who receives God's salvation? Everyone that believeth. Matagusa nga nagatuo. It's a decision. It's not a feeling. It's a decision. Mag-decision, makaduo sa mayong balita. You hear the good news and you choose to believe the gospel of Jesus Christ. Isaiah 52:10. Kung nanasa, amen? The Lord hath made bare His holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Ug ang tanan mga tumoy sa yuta makakita sa kaluwasan sa atong Diyos. Who can see the salvation of our God? Kinsa man? Kinsa makakita sa kaluwasan sa atong Diyos? Ang tanan mga tumoy sa yuta, all the ends of the earth. So what do we have here? We have good news. Good news of salvation. Ang tao makabaton og kalinaw man sa Diyos. The news gets even better. Mas mayo pa ang balita. Kini nga kaluwasan dili depende sa atong gahom, depende sa gahom sa Diyos. But then the news gets even better. Number 3, Ma'am Ruth. This salvation is available to all people. Kini nga kaluwasan maangkon sa tanan mga tao.
It's available for everybody. God's power to save is available to all. Sa Bisaya, ang makaluwas nga gahom sa Diyos maangkon sa tanan. Dili ba kanatong gibasa? Romans 1:16, ako na mo basa. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Kinsa pwede maluwas? Paminan ako. Kinsa pwede maluwas? Matag usa. Ang tanan. Wala ay limitado. Kaya ang Diyos na igugma pag-ayos sa kalibutan. Sa kalibutan. Nga siya may hatag sa iyang buktong gipagkatao nga anak. Karong si bisang kitsa nga nagatudya kaniya. Dili, gayud, malaglag. Apan, adunanay, kinabuhing walay katapusan. John 3:16. Kinsa pwede maluwas? Tanan. Who can be saved? Everyone. Hey, Truth Baptist Church, listen to me this morning. Let's preach the gospel to everybody because everybody can be saved. Magwalit ta sa mayong balita nga to sa tanan, ang mga dato, mga pobre, mga dako, mga gamay. Magwalit ta sa tanan. Kaya ang tanan pwede maluwas. Si Jesus na iguma sa tanan. We're talking about the gospel according to Isaiah. Na mayong balita sa kaluwasan, ang tao makakuha og kalinaw man sa Dios. Pero mas mayo pa, kini ang kaluwasan depende sa gahom sa Dios, dili depende sa atwa. Mas mayo pa, this salvation is available to all people. Pero kini ang kaluwasan nga maangkon na to. How did God give us this salvation? Unsaon niya paghatag kanato ni ini nga kaluwasan? Now we get to the verse that's a little more famous, Isaiah 52:13. Isaiah 52:13. Isaiah 52. How did God give us this salvation? This good news of salvation. Salvation depending on God's power, not ours. Salvation available to all. How does God give us, or how did God give us this salvation? Isaiah 52 verse 13. Kung nanasa, amen? Amen. Behold, my servant. We'll read the rest later, baby. Tanawa ang akong sulugoon. What? Who is? Kinsa ni? Kinsa kini nga sulugoon. Remember, watch. We're talking about the good news of salvation. Og dili depende kanato, doesn't depend on our power, depende sa gahom sa Dios. It's available for all, but wait a minute. Kung ang kaluwasan depende sa gahom sa Dios, if it doesn't depend on me and what I do, it has to depend on something someone else does. Behold, my servant. Kinsa ang sulugoon gihiskot dere? Who is this servant introduced in Isaiah 52 verse 13? If you read chapter 53, it's very clear. But we'll get there in a minute. Who is this person? Go to Romans chapter 6 verse 23. We know this verse. Kabalotani ini nga verse, Romans 6:23. We use it in soul winning every single week. Romans 6:23. Buhi pa ta? Wala pa namatay sa kainit? Okay na ba? Mamatay pa. Napay 10 minutes, pasing mamatay. Okay naman? Where are we now? Romans 6:23. Kung nasa, amen? We probably could have just quoted it. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. That'd be the salvation through Jesus Christ our Lord. Kaya ang bayad sa sala, maong kamatayon, apan ang gasa sa Diyos, maong kinabuhing dayon, pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Who is the suffering servant of Isaiah 52 and 53? Jesus Christ our Lord. Si Jesus Kristo ang atong Ginoo. Pastor Mike, sulugoon ba siya o Ginoo? Is he a servant or is he the Lord? Oh, he's definitely the Lord. Ginogyud siya. Siyang Diyos diya sa unod. He's the Lord from heaven, God walking in flesh. But when he came to earth, he came as a humble servant. Turn with me to Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Sa diya si Kristo, niyanhi dari sa kalibutan, niyanhi siya, ingon nga usa ka
Mapaubsanon na sulugoon. I almost said sulangon. Sulugoon. Philippians 2 verse 5. Kung nanasa, amen? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Patas gyud siya sa Diyos, kay ginogyapon siya, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Basaya lang sa verse 7. Apan mahimo sayang kaugalingan nga walay katungdanan, og midalat diha kaniya sa porma sa usa ka ulipon, or pwede pod sulugoon, o gihimo diha sa panagway sa mga tao. Watch me now. Jesus Christ is the Lord who willingly became a servant. Si Kristo ang Ginoo nga kinabubuton mahimong usa ka sulugoon, usa ka ulipon. So what do we see here? There's good news of salvation. Ang tao makabaton og kalinaw ban sa Dios. Kini nga kaluwasan dili depende sa kini nga kaluwasan depende sa gahom sa Dios, dili sa gahom sa tao. And everyone that believeth can be saved. Kini nga kaluwasan. This salvation is available to all people. Number 4, Mom Ruth. God gave us this salvation, or offers, I guess I could say. I'm going to keep it with the notes, Ruth. God gave us this salvation through Jesus Christ, our Lord. Mag-musical chairs ta. Ang Diyos mihatag kanato niini nga kaluwasan pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Behold my servant. Tanawa ang akong sulugoon. You listen to me, Truth Baptist Church, and listen to me this morning. Our salvation is not in a religion. You're not saved because you go to the Baptist church. Ang atong kaluwasan dili diha sa uska religion, dili diha sa atong mayang buhat, dili diha sa atong paningkamot, dili diha sa atong pagampo. Ang atong kaluwasan na diha sa tao ginganlan si Jesus Kristo. Our salvation is a man, the God-man named Jesus Christ. Ako rin mabasa karon para sa time. I'm going to read the verse. You just listen. 1 John 5:11. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. O kini maong pamatuod nga ang Diyos nakahatag na kanato sa kinabuhing dayon, o kini nga kinabuhi anaa sa ihang anak. Ang kinabuhing dayon ana ni Jesus Kristo. Kung nakay si Jesus Kristo, naluwas na ka. Kung wala pa naluwas. Salvation is not in works or religion, it is in a person. So let me ask you, are you saved this morning? Naluwas ba ka? Say, Pastor Mike, what did Jesus do? Siya ang anak. Okay, so naay kinabuhi diya ni Kristo, pero unsa ang gihimo aron kita pwede maluwas? What did Jesus do so we could be saved? Let's go back to Isaiah 52. Are we still there? We're almost to the part where everybody is familiar with in 53. Isaiah 52 verse 14. Unsa gihimo ni Kristo? Ang Diyos mihatag sa kaluwasan pinagi ni Kristo, pero unsa gihimo ni Kristo aron makaluwas na to? Isaiah 52 verse 14. Kung nasa amen? As many were astonied at thee, his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men. Ingon sa kadaghan sa mga nahingangha diha kanimo, ang iyang panagway na daot pag-ayo labaw ni bisang kinsa nga tao, ug ang iyang nawong labaw kay sa lalaking mga anak sa mga tao. Unsa gihimo niini nga sulugoon aron mag-offer, magtanyag kanato sa kaluwasan? He suffered. You see what it said there? Mas klaro, para nako mas klaro ang Bisaya. The word visage is not real clear. It's translated correctly as panagway. It's a countenance, that which can be seen. His visage, like the word vision, that which can be seen, his visage was so marred more than any man. Ang iyang panagway na daot pag-ayo labaw ni bisang kinsa nga tao, ug ang iyang nawong labaw kay sa lalaking mga anak sa mga tao. Have you ever been driving down the road, nagmotor ka?
Kung makakita ka sa hayop, some kind of animal laying in the middle of the road, patay na gyud. Ug ikaw magsulit, unsa man ka na? You ever done that? You don't know what it is. It's so crushed. Iro, iring, elefante, wako kabalo. Elefante, sorry. You know what I'm talking about? That's what Jesus looked like on the cross. He didn't look like a man. Murag karne lang nga giihaw. His visage was so marred more than any man. Labaw sa tanan. You listen to me this morning. Si Kristo nagantos labaw ni bisang kinsang laing tao sa tibuok kalibutan. No one else ever suffered like Christ. Tanawang verse 5. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Nga naman siya nagantos tungod kanato. The chastisement of our peace. There it is again, kalinaw. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Nga naman siya nagantos tungod sa atong paglapas. Nga naman siya namatay. Why did he die? Why did he suffer? Tungod sa atong mga kadautan. Look at verse 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Tanan kita sama sa mga karnero nga nahisalaad, kita miliko ang matag usa ngato sa iyang kaugalingong nga dalan o ang Ginoo mibutang nga kaniya sa kadautan natong tanan. That is a perfect description of every human who's ever lived. We love to go our own way. Naigugma ta mo pili-pili sa akong kaugalingong dalan, mo sunod-sunod sa akong kaugalingong plano. That is the nature of man, masukihon. Rebellious. My way, akong pagi, akong kinabuhi. I'll do what I want. Akong magpaandar sa akong kinabuhi. We were the rebellious ones, and God said, and I will punish Christ for your rebellion. Kita ang nagmasukihon, siya ang nagantos ug namatay. He didn't just suffer, he died. Look at verse number 7. He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth. I'm sorry, we're in 53. I already told you we're in 53. I said that, I'm sorry. My mind's running ahead. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter. Siya gidala ingon nga usa ka nating karnero ngadto sa ihawanan. Look at the next verse. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. Kay siya giputol gikan sa yuta sa mga buhi. Wala siya nagantos lang. Namatay siya. Namatay siya. Nga naman! Kayang bayad sa sala, mawang kamatayan. The wages of sin is death, and he became the sacrifice that was accepted by God the Father as the payment for our sins. Siya nahimo ang sakripisyo nga madawa sa Diyos nga mahan, ingon nga ang perpekto, kompleto nga sakripisyo para sa tanan sala, sa tanan tao. Hebrews chapter 10 verse 12, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Apan kining tawhana, human siya nakahalad sa usa ka sakripisyo. Pila ka sakripisyo? Pila ka buok? Ihalad ba siya balik-balik dito sa misa matag simana? Di kayo. Makausan na lang gihalad ni Kristo. One time he was offered, not over and over at the Mass. One time. And that was enough. Apan kining tawhana, human siya nakahalad sa usa ka sakripisyo lang sa mga sala sa kahangturan. Milingkod sa tunga kamot sa Diyos. Let's put that underneath there, Mom Ruth. God gave us this salvation through Jesus Christ our Lord. He suffered and died as the final and complete sacrifice for our sins. Naganto siya og namatay, ingon nga ang kompleto na sakripisyo para sa tanan atong mga sala. Wala ay kinahanglan. No more sacrifice is necessary. Ang iyang sakripisyo ang katapusang yun. Final, full payment. Isaiah 53, look at verse 10.
Yes, He suffered. Yes, He died. But that's not the end of the story. Dili ka na ang katapusan sa story. Dili kompleto ang mayong balita kung mo story ka kabayan sa kamatayon lang. If you only talk about the death and the payment for sins, the gospel's not complete. You have to finish. Kinahanglan humano ng story. Look at verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, so that means mamatay siya, ang iyang kalag, ang iyang tao, ang iyang pagkatao, mahimong halad para sa salat, he shall see his seed. He shall prolong his days. And the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Apan bisan pa, kini nakapahimuot sa Ginoo sa pagbunog kaniya. Siya mibutang kaniya ngadto sa kasubok, sa diha nga ikaw mohimo sa iyang kalag nga uskahalad sa sala. Siya makakita sa iyang kaliwat, siya mo pataas sa iyang mga adlaw. He shall prolong his days? I thought he died. Abri ko namatay siya, pero siya magpalungtad sa iyang mga adlaw. Is that lungtad, right? What's the word they use in Visayas? Mo pataas sa Bisaya. Lungtad is a common word, right? Extend. Say, Pastor Mike, I thought he died. He did. But he rose again. Namatay, pero nabanhaw pud. Watch me now. The good news of salvation. Si Kristo namatay. Kilubon. O nabanhaw na. Humana siya og bayad para sa tanan atong mga sala. O karon nag-offer siya kanato sa iyang regalo nga kilubon walay katapusan. That's the good news of salvation. The complete gospel, death, burial, and resurrection. He is alive. Buhi, nagyud siya og mabuhi hangtod sa kangturan. And only He can give eternal life. Today, Jesus is alive. Ug mag-offer siya kanimo sa kaluwasan. Now go to Isaiah 53 verse 1. It ties it all together. Isaiah 53 verse 1. This is good. Nindot yud kanhi. Isaiah 53 verse 1. Kung nanas, amen? Who hath believed our report? What report? The good news of salvation from chapter 52. Ang mayong balita sa kaluwasan gihiskot sa chapter 52. Who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? Does that sound familiar? Verse 10. The Lord hath made bare his holy arm. It's all connected. But here's the truth. Watch this statement right here. Are you listening to me now? Watch. Nay good news. Nay kaluwasan. Ang tao makabaton og kalinaw sa Diyos. And mas mayo pa kini nga kaluwasan dili depende sa imong gahom, depende sa gahom sa Diyos. Ug mas mayo pa kini nga kaluwasan maangkon sa tanan. Ang Diyos mihatag kanato niini nga kaluwasan pinaagi sa kamatayon, kamatayon paglubong, pagkabanhaw ni Kristo. Pero paminaw, the good news is only good news if you choose to believe the report. Ang mayong balita walay pulos para nimo kung dili ka mag-decision sa pagtuo sa mayong balita. Who hath believed our report? Ang paagi sa kalawasan, ang Biblia nagingon, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Pinaagi sa pagtuo. O dili ka na sa inyong kaugalingong kini ang gasa sa Diyos, dili sa mga buha. Aron walay si bisang kinsang tao gayon na magpasigarbo. How are we saved? Tungod sa grasya, pinagi sa pagtuo. Ang tanan mayong balita, way pulos kung dili ka mutuo. The good news is not good news for you if you choose not to believe it. Can I ask you a question? Will you choose to believe the report? Kung wala pa ka naluwas karong buntag, murag halos tanan na to, naluwas na. Most of us are probably saved this morning, but let me ask you a question. Naluwas ba ka? O kung wala pa ka sure nga naluwas ka,
Ready ba ka maghimo sa decision nga mo tuo sa mayong balita? Biblia nagingon, tuo ni Ginoong Jesus Kristo o ikaw maluwas. So ako mga tanan kanimo karon. Will you believe the report? Will you believe the good news? You can be saved. Si Jesus makaluwas kanimo, way labot ang imong gahom, depende sa iyang gahom ra. Way labot ang imong mayang buhat, depende sa iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ra. Kana ra, pwede ka maluwas karon kung magdesisyon ka nga mutuo. Kung naluwas na ka. If you're already saved, the Bible teaches the first step, ang unang lakang sa pagsunod ni Kristo, mao ang baptism. Wala taong maluwas sa baptism. Kung ang tao wala pa naluwas, dapat siya magpabaptize. You shouldn't get baptized if you're not saved. But if you are saved, Pastor Mike, I know I'm saved. The Bible says, ang unang sugo sa Ginoo human sa kaluwasan, maong pagpabaptize. So if you're saved, and you want to follow Christ, kinahanglan ka magpabaptize. You can't follow Christ until you take the first step. We have an English expression, a journey of 1,000 miles begins with the first step. Sapta niyo ka na? Uska pagbiyahe sa halayo ra. I don't know how to say not linibo. Uska libo ka kilometer ra. Miles man. Mag-start ang tanan pagbiyahe sa unang lakang. Pastor Mike, ganahan ko mo sunod ni Kristo sa akong kinabuhi, kinang unang lakang. Pero, if you're not saved yet, you need to get saved today. Kung wala pa ka naluwas, kinahanglan ka, maluwas karon. Ug naidaghang tao diri malipay gyud magpasport nimo aron klaro man ang imong pagsabot. Kabahin sa kaluwasan, pwede ka maluwas karong buntag. Good news. But it's only good news if you choose to believe it. I want every head bowed, every eye closed.